Njemačka sa svojim saveznicima razgovara o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu u pripremama za vreme nakon rata, van neće biti iste kao za članicu Transatlantske alijanse, rekao je danas njemački kancelar Scholz za Imitra ARD. Sa bliskim prijateljima razgovaramo o pitanju bezbednosnih garancija koje možemo da damo. Ovo je proces koji je u toku. Jasno je da to neće biti isto kao da je neko član NATO-a, rekao je Scholz, koji je preuzeo dužnost u decembru, suočio se sa optužbama u zemlji i inostranstvu da nije pokazao liderstvo u ukrajinskoj krizi i da nema osjećaja prema građanima koji se bore sa rastućom inflacijom koju je kriza podstakla. Ali kancelar socijaldemokrata rekao je da ne želi da bude jedan od političara koji svake nedelje daju obećanje, ali onda ne ispune 90% njih, pogotovo u ovako teškim vremenima. Nije vreme za ljude koji stalno nešto govore, već za ljude koji brinu da se donose osnovne odluke, rekao je on. Scholz je rekao da je veoma zabrinut zbog uticaja rastuće energetske inflacije, ali da vlada treba da proceni uticaj svog najnovijeg paketa pomoći i vrednog više milijardi evra pre nego što razmotri novi. Sljedeća godina će biti najveći izazov. Za ovu godinu, skoro svi koji su uradili kalkulacije kažu da ćemo nadoknaditi oko 90% povećanja cena za domaćinstva sa nižim i srednjim prihodima kroz mir koje su već donete, rekao je on.